Evde radyoya denge gele. جنابندان اوچه نارادیو دنگه گل روشباش ایرو 5 سبات 2025 چهارشنبه لبروکسل ساعت 8 آمده ده گدار نجام نوچه این سر ساعت پیشکش بکن. باکرهان بانک دبکو ده 15 سبات ده بید کرن. هفسرو که گشتی پارتیا دموکراتی و کهویا یا گلاندن پارتی تونجر باکران پشت جیوینا کما خویا هفتانه یا لمجلس برسف دا پرسین روشنامه وانان. باکران تکلداری بانگا کتی پایین ریبرا پود دمک نزده بک آقف او گوت دبکو ده 15 سبات دبه یانجی پشتی و جیبه. باکران جبو پرسا و سردانا ایمرالی بکرن گوت هین ندیاره امل بندا بانگینه. جبو پرسا و بانگ جبو دستبردانا جی چکان به باکران وها برسف دا. از نواروکاوی نزانم. ام نزانن نواروکاوی چیه لگوری آگاهین که مجهیت ورگرتن داغفم. دبکو ده نواروکاوی ده وی بانگی ده همان تشت هبن. دنوا دمک کرته آماده کاریه که کارته کرن. دبکو 15 سبات به یانجی پشتی وی به. اف مجارهین زلال نبویه ام لبن دا بانگی نه. Tülay Hatimoğulları pevisti ama bağıştı heye. Dem Parti de çarçove hevdetinin nan adalet ve aştiye de benunene rehisterin cevakiyen edene receviya. De cebine de hevsaruke giştiye Dem Parti Tülay Hatimoğulları ve hevsaruke giştiye HDP Sultan Özcan Beştari cevine bun. De despeke de Tülay Hatimoğulları akıfı ugot. Reveberiye xwaser a Bakur û Rojlatê Sûriyê dibin gefeke mezindeye. Çeteyên heteşê êrişî civaka elewî dikin. Hevceyi herimi be aşti heye. Tülay Hatimoğulları balkişan serhevdetinin İmraliye u peyamen reber apo u got. Birez Öcalan dibêje divê têkildarê dabînkirina aştiya navxwayî pêngavên hevce û şêmber werin avêtin. Divê em hemû bi hevre vê yekê bikin. Li hemberî van geşedaran ji bilê aştiyê riyeke dina cuda tineye. Divê em bala xwe bidin gotinên Birez Öcalan ya têkildarî demokratîk bûyînê. Em dixwazin pirsgirêka Kurd çareser bibe. Ji bo vê jî em amade ne destê xwe bikin binkevir. Di desteserkirina şaredariyan, girtina rojnamevanan û çevisandina aliyên muxalîf aştî û demokrasî nayê dabînkirin. Em bang li dewletê û desthilatariyê dikin ku hêviyên aştiyê tune nekin. Divê ji bo aştiyê pêngavên hevce demil dest werin avêtin. Meşa dirêj dewam dike. Di 15 Sibatê de li Strasburgê li hev bicivin. Meşa dirêj di çarçoveya pêngava ji rêbera Porazadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî di 21 Çilê li Fransa bajarê Loirên tê dest pê kir. Meşa ku wê 26 rojan dewam bike di roja 15 de li herêma Villers li Bel dewam dike. Di roja 14 û 15 meşa dirêj de hevseroka KCDK'yê Zübeyde Zümrüt tevlîmeşê bû. Çalakvanan meşa dirêj doh li pêşa şaredariya Villers li Bel kombûn û dosyayek radestî şaredariya Villers li Belê kirin. Çalakvanên meşa dirêj piştre çûn pêşiya şaredariya Arnaudville û dosyayek radestî şaredariya Arnaudvillê jî kirin. Hevseroka KCDK'ê Zübeyde Zümrüt li bir axifê û got meşa dirêj çalakiya pîroze armanca meşvanan aştî û rawestandina şerre. Piştî meşa 26 rojan wê mîtingek girseyî li Strasburgê bêçêkirin. Di wê mîtingê de daxuyaniyeke dîrokiya rêber apo were xwendin. Tevahiya cîhanê dît ku kilîda çareseriya qeyran û kaosên li rojlata navîn di destê rêber apo de ye. Tekoşîna ku gerîla û gelê me de berxwedana îmraliya rêber apo û aştiyê bîne Tirkiye û tevahiya herêmê. Divê hêzên navneteweyî destekê bidin berxwedana gelê Kurd. Zübeyde Zümrüt balkişan ser êrişên li ser Rojava û got bi pêşengiya Kurdan bi taybetî jinên Kurd û modelek mînakiya demokratîk li Rojava hatiye avakirin. Ev model ji aliyê tevahiya cîhav hanê ve weke mînak tê nirxandin.
لی دولت ترک به همو هزا خوچته پارامیلیتر ایریشی روژاوا دکه. دوی رای گشتی جیهان وی مدل میناکیا دموکراتیک بپاریزه. دوی رای گشتی جیهان روژاوا و مدل روژاوا جی بپاریزه. زبیده زمرد هری داوی بانگل کردستانی اند اوروپا و دوستن گل کرد و دینامیک دموکراسی و آشتی خواست کرد که ده 15 سبات ده لستراسبورگ کم ببن. جوانان لفرانکفورت بانگا جبو مشادرش جوالاتین جداین اوروپا مینا المانیا، فرانسا، سوئیسرا، هولندا و بلژیکا جوانین کرد و انترناسیونالیست و بداخواز آزادی جربر آپور مشک درج لدار بخن. جوان و جبو مشه دنه سبات ده لباجار هایل برونه آلمانیای لحف کم ببن. جوان لباجار فرانکفورت آلمانیای جبو مشادرش بانگا تبلیبونه کرن. جوانان دیار کرن که وک جوانان کرد این فرانکفورت او خجبو مشادره جاماده دکن و گوتن مش و دنافبرا 10 و 15 سباته ده به بشتریا سدان جوانان جهیل برنه حتی ستراسبورگی پیکوره. ام بانگل جوانان کرد و دوستن گل کردکن که بشتری مشادرش یا 2025 جان ببن. مشادره جایی سال و جبو آزادیا ریبر آپوبه. گل جسه باجاران بر به تشرینه بریکت. لبنده و تشرینه برخودان آلدجی دولت ترک و چتین وید دوام دکه. جه چار آلین باکور و رجلات سوریه گل جه 8 چله و دنوبت دیه. جه باجارین هسته که تل تمر دربسیه و تل براکه ین کانتونا جزیره ده 28 چله ده به سدان کسی تولی نوبدال تشرینه بون. پشتی نوبتا که 4 روزان دوام کر شینین کاموشلو آمود تربسیه چلاغا گرکه لگه درک و تل همسه نوبت دور گرتن. شینین رقا تبقا و دیر از اوریجی جبو تولی برخودان ببن بریکتن. خلک رقای لچرخره فیروسی لحف کمبو. خلک تبقای جباجار محمودی لحف کمبو و به کنوی بر به تشرینه بریکتن. دولت ترک بنده و تشرین و دردراوی بمباردمان کرد. چافکانین هریمی را گاندن که 2 بنده و تشرین و دردراوی جالی دولت ترک و به دجواری و بینافبر هاته بمباردمان کردن. دربار انجام بمباردمان ده آگاهین زلال نهاتن به دست خستن. دولت ترک چتین عراقی پرورده دکه. دولت ترک جبو پرورده کرنا چتین دایش ینج تلافر موسول کامپین لشکری آوا کرن. لگوری آگاهین جچافکانین تایبتاتنه به دست خستن چته دایش ین که سرچته اشرف آنتاکی سرکیشی آوانده که جبو ایریشی کردان بکن جالی دولت ترک و تین پرورده کرن. همان چافکانیان دستیشان کرن که لده دردورا ازاز و ایدلیبه به دهان کامپ هاتن آوا کرن. لوان کامپان جی نیزی 1200 چتین دایشی هاتنه پرورده کرن. پرانیا چتیان جتلافر، سلاحالدین، شیرگات و موسولینه. پشتی پرورده کرنا چته پشتی پرورده چته بر به حریم جداین سوریه و عراق و تین شاندن. چافکانیان گوت که کامپین لحریم مارم هجر یا لجرابلسه و کامپین لجین نیزی سینور باجاری ایدلیبه چند مهن کاردکن. چتیان جعالی زابط و کماندوین ترک و تین پرورده کرن و که هزینگردایی دولت ترک جهری من جوداره تین شاندن. دجوینا اردوغان و شاراده باکور و رجلات سوریه هات نقاش کرن. سروک نوی سوریه احمد الشارا دو چو انقره و به سروک مار ترک طایب اردوغان ره دیدن کرد. پشتی جوینه اردوغان و الشارا درکتن پیشبری چاپمنی و خافتن کرن. اردوغان گوت ملسر باکور و رجلات سوریه و گاوین بین آویتن نقاش کرد. ام ده کنترول کرنا کامپین لباکور و رجلات سوریه ده بوان رنه. جبو سلامتی و اولهی حرم مخویا کری که جهمان آرمان جپه و تره کدن جبو
نینه. الشارا جی گوت ام گرینگی ددن یک بونا آخا سوریه. تکلین دنافبرا سوریه و ترکیه ده دیروکینه. ام همان اردگاری پاروردکن چند جواکا ما یکه. ام دخوازن تکلیه خواه ده برجواندی هر دو ولاتان ده وگوارنین هفکاریا استراتژیک آکور دوی ام ده همان قاده ده هفکاریه بکن. ده جوینه ده ملسر گفان نقاش کر به تایبتی ین لسر باکور و رلات سوریه نقاش کر. دوی تقص زخت نونتوی لسر اسرائیل بین سپاندن و دوی وگرن سر سینور سال 1967 لسویده ایریشی دبستانه که هاتا کرن 10 کسان جیانا خوش دستا. لسویده باجار اوره بور لسازیک پروردهی ایرشک چک تاری پیکات. پولیس این سویده را گاندن که دیریشه ده ایرشکار جی دناف ده 10 کسان جیانا خوش دستانه. نزدیکی 15 کسان جی بریندار بونه اول نخوشخانه جدا تین درمان کرن. پولیس دربار ایرشکار ده نه آقفین او گوتن دبکو ایرش نه تروریستی به. خواندکار و ماموسته لدبستان در دور هاتنه بجی کرن. جشینین باجیر جهاتی خواستن که جدبستان دور راوستن.